Sekunjalo-ke isiphendulekile imibuzo yenu kuyiqiniso 2025 official release date isinqunyiwe ngo-2 ntambama emini. Masithi 2 kube sekuntambama kwabanye kodwa la eSouth Africa ukuthi khuzani bekusemini. Kube kumhla ka-21 November kulo nyaka ngizobe ngidedela i-album ka-2025. Sesibala amaviki amabili kuphela. Lungisani inkani yakho or lungisa inkani yakho. Sibonga kakhulu lapha kukhuzana uMfokaMpungose ukuthi yena akhiphe ilanga le-date. Sesiyazi ukuthi nabanye sebezovela nama-date kade bethule bengafuni ukusho kodwa sebezovela-ke basebezwile ukuthi-ke insizwa yakaMpungose isimemezele ngokusemthethweni. Naba abanye abayivumelayo idlamlenze kulokho. Omunye wabalandeli lapha kwezikaGuqa ubani uStorms Mzodwa nawe uyakufakazela lokho. Phinde kube wuye baba uZuma Mthokozisi oyimeneja esebenzisana noKhuzani laphana-ke nanokuphathwa kwekhampani i-IGP nakweminye imisebenzi. Naye-ke uthi kunjalo luphumile usuku. Mase sivala laphana sivala ngubani uThibela sokwale Ntombi Mpungose naye uthi bhuti uyafakazela ukuthi na kube kunjalo-ke ngalolo suku lolo. Umculo lo uzothola izitolo efana njengo-iTunes, Spotify, YouTube Music, Tidal, SoundCloud neminye iminxa lapho-ke ezothola khona. Right-ke besinethemba ukuthi mhlawumbe bekuthi kufika i-album entsha sha ezayo esazoba ne-promo eshisayo. Kusazokhulunywa-ke i-trend-ke i-promo iyodwa isazotrenda. Kuyobe kuzi-20 kaNovember-ke lapho mangicabanga kuphuma khona i-promo. Bengicabanga ukuthi mhlawumbe bebezobe sebewangezile amanye amamiliyoni lapha nge-album kaKhuzani eyokugcina ethi Angidlali Ney'ngane ehleli lapha kuma-million ayi-8 wey'ngoma. Ngiyenzile-ke ividiyo izolo ekuvezayo ukuthi yiziphi lezo ngoma lezo and zihamba kanjani ukulandelana kwazo. So bebethemba-ke abanye abalandeli ukuthi kuyothi kushaya i-date yange-21 at least sebefike noma ku-10 ngoba lokho kuzokwenza ukuthi kube lula uma sebephusha umsebenzi omusha ngoba vele kwawona lo mdala abanye abafuni ukuthi bewuphushe noma sebejahelele omusha nje kwalo mdala vele abawunaki njengabanye babalandeli. Kodwa asikho-ke lapho-ke thina sizovezela ukuthi sekunjalo ngampela-ke kwasuka ukushisa-ke emadodeni sekusuka ukukhuluma-ke isikhathi eside-ke. After nje iy'nsukwana mawusuka la kwi-21 November ngazithi 15 December kube kudwendwe khona le eMandaba eNkandla lapho kube kuhle kakhulu kudelile uKhuzani naye uyoba umnumzane osemthethweni uyohlonishwa. Iy'nsizwa zobe zikhona iy'ntokazi zobe zikhona zizomphahla abafowabo bonke nje abantu abamaziyo kube kuhle kudelile. Ngeyi-8 abantu bangakhohlwa zikaNovember kuzobe kune-spring picnic igcwalisa kuzobe lapha eThekwini nyaka yonke. Eyesine eyesi-4 ama-line-up wonke asamemeselwa abantu bayazi ukuthi bazobe bephefoma. Amanye ama-genre bawa-edile-ke nabonile-ke evela-ke iy'ntokazi nobhuti-ke abanjengobani njengoJumbo njengo-DJ Tira abanjengobani oDumo Mcoxtad nabanye abaningi abazobe betholakala laphana njengoNaledi Aphiwe siyodibana khona-ke. Kodwa-ke i-countdown has officially began ukuthi i-album kaKhuzani izophuma nini. Sobe siyilindele amehlo amabomvu sonke even abangamsupport uKhuzani bazobe beyilindele. Yenza kanjalo-ke futhi idlamlenze uma yenza into wonke amehlo abheka ngakuyona. Ngiyabonga, sale kahle.